muraho nanone inshuti za Skybox 250. Inkuru yo kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba wa Saint Valentin, umutagatifu Valentin akaba abereye umugisha umutwe wa M23 cyangwa se AFC 23. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo twabyutse tubagezaho inkuru z'uko M23 yatatse Kabamba, igera ihusi Biega, iramanuka Kavumu igukubitira Abarundi, Abazarendo ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye. Ariko mu kibuga cya Kavumu rwose abaresiste baravuga ngo reka twihagarareho badukubita, ariko natwe twabakubisemo amabombe. Nubwo byagiye birabapfira ubusa, birangira ikibuga bagitakaje. Ariko mu masaha y'umugoroba nibwo abari bavuye mu kibuga cya Kavumu bahunze bagana Uvira. Abandi bose bari mu mujyi wa Bukavu bikuramo barirukanka. Umutwe wa M23 nawo uravuga ati reka tumanukeho, ariko n'abasirikare bari basigaye mu mujyi wa Bukavu bakoze agasha. Noneho amahanga arumiwe ku manywa y'ihangu. Amahanga noneho aravuga iki? Leta ya Kinshasa, leta ya Tshisekedi ishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23. Noneho mwakabyaramwe urajya kurega hehe? Utibigenze ute? Uyu munsi urugamba rwabereye Hereguru twavuze, ariko rwose babaye bakimara gupanga uko barinjira mu mujyi wa Bukavu, abasirikare ba FARDC, Wazalendo, Abarundi bose bahise bagana ku mabotike bagura bwa busashe bita bucyangenda, bashyizemo uniforme, bataye mu kivu. Abatataye mu kivu bashyiraga munsi y'amarigore, bakavuga ngo n'ubundi ntacyo turwanira. Tshisekedi amafaranga ari kuyasangira na Neva. Twebwe imiryango yacu nidupfa nta muntu uzayikobokera, kandi mu gihe nayirokoka rwose nakora n'ikiyede cyangwa se nkasunikira abantu imizigo, nkabaho nkabona uko ntunga umuryango wanjye. Bakuyemo barirukanka, abandi bafata iniforume bashyira mu dusashe bishyira M23. baravuga ngo rwose mutugiriye imbabazi, mutugiriye ikigongwe, mwadusayidira mukatwigisha igisirikare cy'umwuga, mukatureba ijisho ryiza, tugacana ukubiri n'iyi leta y'ibisambo, leta y'ibisahiranda, leta ya Kinshasa itita ku muturage, leta ya Kinshasa itita ku musirikare ucunga umutekano w'umuturage. Ubu ngubu Tshisekedi rwose amaze amasaha yibereye mu Budage, aho yari yagiye kuryoshyanya n'umuryango we kuri Saint Valentin, azi neza ko igihugu kiri mu manga. Munyumvire namwe ubuyobozi Kongo Kinshasa ifite mu by'ukuri. Ibi bintu bibaye uyu mugoroba
turavuga ntabwo twarara tutabivuze. Mu jambo rimwe Bukavu yafashwe yavuyemo. Wowe utarakora subscribe, wakora subscribe, like, share, ugakomeza kuryoherwa na Saint Valentin rwose, tukabonana mu biganiro bitaha. Murakoze cyane.